Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Nga wastat nga diyo ay ka PhD kyo nga handray ngam not overtime stat yay wam tip o kiwa tip ya gani to ki lawyer lene kita ki pleader kudu pure ga an nga tharai de yo phi to ki channel kyo phi waro ki pleader kudu tip ya ga an kamon batai gi lada wanra ya gani article 371 hai tu em ke pelidar ko dedep hadok ke master degree ke law ke ongka em ke pelidar ko practice Islam warak percaya kita ngaleng ngo wa kamu ong yo pim to wa banya kamon dong ni BA simple pass wa betai ya ke law ko de betai di lawyer ngam no do nei bha ke nim to ke yonga ke subject khanai pi ke ni warak to ke du ko lai pen bi Yai kipai ba. Haba talenting yo President jong Voice of the People Party uba Arden Basoyoman halor ke jingdawa jong u ban pentri kami ka Article 371 na kajala u MP jong Raja Sabha u Dr. WR Kharuki ulong bau Arden udai tang u BE simple pass hanrei unut ban batai start syapang ka Article 371 kabakin nong yasat an ki batibet ki balapas ya ka kardan puli ha ka an ki persya ya ka jing pentri kam jong ka Article 371 Uloong susu ba mau uday ubalayo ya kekerdan PhD haka puli puthi. Hanrei umnut ban batai start syapang ka Article 371 namar ba tang kibriyo kibala puli ya kaan bat kibala trei kum kimuktir kila ban batai syapang ka Article 371. U Dr. Kharuki ula penmi ya kani ka jingganto persya yo President jongga VVP haka jialang yalap election na bentau kurtong ke NPP na mudamai nongkro constituency uba Jesse Suyam haka sinong tersyang West Janda Hills District kabalalong haka khat praterik urempang arajar arpusan. Angki ke MPSC ko bam poisa hai ta hejwai ha korlin khanai ki haka MCS ko dedep hau arajar arpau ar ka khana koyo nangkong ke MCS to ganai tai na dong Caroline halat lebo kani ka khana ha ka BA kyongka yo ko ha ka BCom kyongka to ka BCom kyongka yo ko first and first honors to khana ko start woman or to khana nai tai na nangba o to udah pas na kata IIT Kharagpur Skur engineer ko gamong phi ko da tibit tam India ko hakle ko bon ko pas engineer naite krek digi hari India krek gi Canada krek gi Amerika nga emu ukhon yong kong khaw yonga ko pas naite krek handrai uniwan krek heni manung video mo kan rew nei ba ile owo mayai ge bruk yonga nga ang dui ni don hi no mo to do u president yong ku IPP wo pas top ik MCS yeo ngai nei ba ile auto BA simple pass don hi yo khanai phi nga tharaya dang salomi watam ikerdan yo yo syau tho phi kam man walai pen bi ju phi pai ba chai ni kalamu syau kam betip ki perthai woro ko wi wi hanrei u khanai phi ham jo ap kami ni ki start pakhalat ya phi than gi chathlu ukhanai phi wala da baklai yiwo jia ka jaj buruk yang i la da bakla de lino ka chathlu kani ka state ko yo ila san paulis nem la da bakla do ika nei bha ile phi woro du go tip pure khobor khasi yo phi tu jing khi yang ki yiwo jia ka jing percha nei tai na thain rilom karo ko mut la da wan ra ka mut ki kani ka state kyong i arliang paiba lada kani ka state kyong i pia ka arliang yuo jia phi yo phi kamon le kani ka sarkar ko katni ya ka Kashmir na ka state panman ki ka sa union territory
Nak union you jia la the one union territory. La the one union territory u khanai pi ka khandao ka chiap ha ka sarkar India. Ke pulit home police ka sarkar India. La the doi khandao ka chiap chonu lai pai ba. Mtok du kam te kat ni yuida khandao ka chiap yong I. Ka Mekhalia Land Transfer Act. Ko wanra do tendiu ba Martin Ryan Majau. Ko tok ka state yong I. Lada one the union territory usancari in Delhi. Lada raki amendment ha parliament yiwau jia. Da kut ka jaj buru yong I. Kamu ong tene we he kamu pun board ha kalam ke district council. Ke district council tok ko dai ka pliang ja ke yong I. Ka yi ka pliang ja ke yong I. Pai ba ka pliang ja ke yong I tok ka khandau ka chiap ka hali ka pun thor ke yong I. Mentu na lor wo pun pia ki ka state. Na lor wo wengi ke district council mut de lino ki I kam ke jaj bru hun piu do ya khandau ke chiap yang pi hun piu do ke pentor ke hali yang pi la du hun piu do ya ke khandau ke chiap yang pi la du hun piu do ya ke pentor ke hali yang pi de kerchan nyon ho pra ke tu ha ka ha witrik tang wala de ong pi wo pene pen sai ya ke khandau ke chiap yang I o pene pen sai ya ke hali ke pentor yang I nyon ha kot ke sembol yang wa JC wa ikam ke NPP u ya le do yap I wa pendu ke district council u penek persai ke district council u penek persai ke jaj bru yang I TV hagni ke amendment ko ra ki parliament ha ko wanra ke jingkelai ke district council ngam artatena suka tukani benai the dep committee chong wanra ke cabinet wanra ke parliament u yok ki chnong ki thao ko ong ki direct funding kawa ke paisa wan gana Delhi lamba ke district council hangni ha chnong terchang kawa te ke paisa kamu pelai ke sarkar ke budget ham yok ikat wo yok ke sarkar handrai ke chnong terchang kawo chim ke paisa kawo pelai haiwan ule haiwan ubo kini ki brum tiba yuman wo bichni gi yai wo yo ki chnong ki thau nai bhai te nga oi phi pai ba ham cha pen be I kam ka party ye ni wo nang per scam cho ya ke district council ong nga wastat nga de yo ka PhD gi nga handrai ngam not obetai stat yai wom tiba ki wo tip ye ni to ki lawyer lene kita ki pleader kudu pure ga an nga tharai de yo phi tu ki channel gong phi waro ki pleader kudu tip ye ga an kamon batai gi lada wanra ya kani article 371 hai tu em ga pleader ko de dep hado ka master degree ya ga law gong ka em ki pleader kudu practice Islam waro percha ki ka ngalang ngo wa kamu ong yo phim to wa banya kamon daw ni BA simple pass wa batai ya ka law ko da batai di lawyer ngam no do nei bha ka nim to ka yong nga ka subject khanai phi ka ni woro to ka du ko lai pen be ye I ki pai ba ngau ong ai phi I kam ka party ye ni wa pene persai ni ka state yong I kam ka party ye ni wo pene persa ye kini ke khandau ke chiap ke yong phi wo phi to man phi ki tre ye khandau ke chiap